Biakamal ka Nuer online TV channel to kon ka breaking news right mishalat Ramadan Ally General key spokesperson SSPDF Lul Kong ban rajadana chalat kata danen shikan larga jen go shikan jeshen bor shikan nen were wish ka balyet ke jeni shidech SSPDF charo realika kamandanan tuok gor jeno beje ladje ka doba danan she gor ka je ko jente war gam she gor war gam jen bu kono nywa kono kel ka bana men cha gore de bana je linkten bu kon linga thoknath ka ban je link ka tok english ko ba kulte ka do mi mo bi amdana cha gore de bi aje kula ngach ngai kone gwanu ke jen kor chang dar pai wen go shi helicopter she bok ano ka ulang ka doma chane ngaji mandana le rode gwaza me ke manana cha gor che chicken espele mayo chicken agwan ikene chi ruyen mat kene ne di koni la jeje bor na mo kel bu kono lingre roja dana che kwen gwasame gor jen o beje nyaka ye kel mi jiram jedit ka Nuer online TV channel gor jen o jinder je nyaka ne ko kien kede subscribe ko de lerti de kan chamala be gwasanda na paika larech ko biate kon lat ko din biakaling amem kon ling gwasame micha gore kume shi mu gore ke shi mu gore da dien duno ke media dien dan shi kana gor ko la kon nong nemi shi kana nongan ken banje kula bulin gwasame kantin kon link kon ke en mu to gwasme bana do badana shi kume je gor ke je kiram dana la spokesperson ke South Sudan People Defense Force ban man dana ci lat bana je linkel ka kore bana to ko ken bu kon ko nyogo milin kon ke ka do badana weekend espele mayo weekend mat rei kore me kiman da men le rode chane ngaje gwano SSPDF bendiere wech kanasr kan wulang shibene ko bika kamal biken ko biken ne konte la hali biken ka ben moy kariya ke biken mekin biken bakap du no chaade kula larke open lane o na me one lat la kana tekate ko kin biken la no wa wonni de dan re we kanasr kana mo chi jana dana go ke hali anyok politician tin kon politician no re we ke sos dan ngode bitken te ramci tuk de lep katel mi ci kana lar chan mandan le roro gwazo me chana linkel ko bi kon mandan to ban yakula ngajkel mala breaking news gwazo me general lure kong roje dana chalat jena kuäär la ruai ni ka kwi de ni SSPDF South Sudan People Defense Force la kalade jaram dan la lere kien la kalat kie jaram dan en chung ka kekel mite ka michi ben jen bi la no na me chatwo kono ne ano chelat na gwasme jene jechen bor ala wai hami ala ngene nuari titire wiknas kan wolang jene shika mat kene spele mayo shigrodian mat ka shigrodi rialeka antem ka wene woken ka baliet ka gela sha baliet nguje mo jen wuje dan ti ni SSPDF teketen kati civilian wan teketen ba jene kene tati wai ami kene spele mayo shigrodi rialeka alo biken wuje mi ala baliet biken o yan match jene sha kanen dobra nene keje ken nene ka krenial ala tikga civilian camera ngai kone ala du military ken me jel kanyal ken shi ka dem bar me jel ne tun wantin ji kenen kanyal jene jen dobra ngai kenen goto wuje jen boru wo kare wuj ka baliet wo kan nas wo kan kamak ene me karwade nyudo je gwanu telle mugwa mishalat na mashir me goyni ko SPL mayo ejenati ga tet kamandana le roda kam hali kanetin kon tin la SSPDF kan ka tukde kenyam nete konte kwa treten ke moy kere ke hali mishi SPL mayo lo nang tana gwasme kler me ngoda kana ngachi ko nete kon nyen ka nasr ke hali kanetin kon tin la SSPDF ne ka tukde kenyam ana me kel mishala da keneno SPL mayo kene jejen borchi rodian mat ban nyogo ro iten yoko gwasan be chan na ko ling war garan chegor jene shiken jejen bor shiken kanen karen yal mitige kamera an kamera mo chiken kayoy keje ka shika jejen bor shiken nen wo kare wi ka balet kan kula no mi jel kan ka ka ni ki jel kan ngun kan la jigalan jeno ken tiken ka nganti ken gari alaka ke chiken na tur ka dobdan jel na ka jen anyok ngai kono online take video no wante ka tende shala tila nyin wayami dobdan de kan nen ga jega nyal ngoda bona mo a question dungno ko online ga social media chana video no wan chana kanen turun to wante la nyin jechen bor tilat ka ko online
ana mo ke liubo ngor de kan lar no chicken ke tur ne de kon we tong mi men ngai ke long ka doma jejen bor kana jian kana ka balit duno kan chika wo ko gur no be kan urum ke dini SSPDF ben winemi no duno chicken logo no de ko kan be ne chuanga men mi ku me she right kanai ano bi ke de mo be kan lo jok badan wo chika wo kan ko mi shi ala dan shi alin kama nan sha me cha do ma cha buk ka gwaron wa ran ke gwashang dar chane na gwano chikan lar ne kan shi ne ro da to shi ne ro da bare ruop ko shi kuma she ben karenial chane shek chane buk no mo mi shi kan chirkan lan ken nyam nyu da gwa kan ka wa jen ku ne le lim no binera ke kuma duno shi kuma jirunda ben ke helicopter ko benei buk ke helicopter na me agenda na shalin gwada dan en medela wuko shi ga jiyan wukan bali du kana ma ke wukan ka gela shal ku jimi ngor na mo kan ngaje gwadu no agenda le rode na me nung waya mi jeslo aj boko sha gwaden cha jo buk ke sha ka mo kare akane jejen bor ngwan kana long ka da do wukan ka baliet no ka gala shal wuke de kume men pinkir ma yadit SSPDF wukana mak ajene shi deni rodi realeka la deni SSPDF no gwada me spele mayo tele mi shi kana lar keje rojeme ano shaga jugono ken shi gamat ken kon la hali kallerin kon lin kon ke chane ngaje gwane na ala spele mayo tikan ga gwadien dodien mi chungaten so chan roje mo chana jeling ne kenyam ngume de lar ga jeno spele mayo e part of mandana to ka re which kanasra chunkan ka chongdien ano duno si South Sudan People Defense Force ke tactic dan wi kenen no biken hali biken kula naka jalat ken o ken chung hali chungan kel gas pelen ayo namo si tok na me roja dan chalat kuäär SSPDF mala lerla kalade mi mo nyot ke je gwan wo na me chi chung chan meno ko warga dan che gor gwasme warga dan chi kana gor South Sudan People Defense Force na me warga me cha gor baje kwenya ka tug English ano ka do badan cha gor ka jagwasme ramachi tan Major General Lure Kong PSC Director for Media and Press in SSPDF spokesperson na me je nan mo calling warga me cha gor chalat online ban mandan chalat ka kwide bo calling kel gwasme aken kononiam chana mo right ka kwi spele mayo ka Western Bargazal kene ngaje gwano chaka jo dor kume SSPDF munyu de gwano nena kan de intin nunke cheji kan chula ne en wone tele ne ire ka hale gone ne spele mayo atyak de ne de kon jeje bore kan yila roke mu gone ne spele mayo wi akaka kan to atyak banda me chi hale chi gana jogno chine chunkel ka spele mayo no mo mi changa jore de jen kan chine chunka spele mayo chungne la hale kan chungne la jiwot malong ne disarmament dana kwano ka gwada ne tin ko lat gejeno ba mai ko ba ka kep kana mo shine goro no da to kane agenda nan ku kala jien ke je ko bugo rai ke kuma gwam nan ka gat siyo kene chunken kel ka spele mayo mi cha spele mayo cha je gwantin ngoda kan spele mayo kan kan riet ka jen la mi chalat gwasme tel mi kana lat dundo ngai ke jen go na me siengu sie tok ne de kon tin nyen ke kuma ke hali ke jejen borti lugo ba meken ba kep ke ba dorian ba je biyar SSPDF tijel ka mindset ko ken ku ke carry out ka charm bene ka kirma yadit ko kirma yadit yerna mal e chatan ko ne cha jugo jina shit witen kon tin chika chik bul nyo jien blo wiri ko ken ajena ko hala ku le chonga je bad hali cha gala ka category no ken ka ji spele mayo ko ken e chunken ke spele mayo ko gwade dan men bi ngai kenyam hali kan ware chikan daga pada spele mayo chika daga pada SSPDF miche ben ka politik miche ben ka siyasa chunken aloken ka hali full stop gang kane ngudien gang kane dorien miche kan ladano chine ya gor de chuling ne jaga kele no sha ya gor yene kon la kum SSPDF kum kirmi yadi bat ko guyene no kan hali ka ji spele mayo jen do badana kuyen dej mi dikuyen deploy ko gori no bi hali bi akanak in the name of SPLA mayo support mi mo chi chung tele win mon mi de laro hali e chunkan ka kwera me hali la chung kan ko mite kwer men bi kan no ban mite mu ke ke na ka ke je ko la target ko ine ti e kan wori na mo je na dan loka ka kuje mo na me mi shalat gwasame tande chi tok adop ko bi SSPDF bikin nyen ke ne ko na la hali ke jechen bor mimo be yik to la tok mu ken chukum kirma yadit
she gujen gwano jow nen ko na hali e jow medalling lo guje kalo en wo kayni minika ki ga jitara no mo dong bokur be je kuluno duno ken kono na ngaje gwa en wo ngum le rodama gwa me gor jen wo beje kwen en manana chalat kuäär nanan lallari ke SSPDF wude chalka general lure konga ban manana chalat ban je lingwat me ajena na gwasme SPLMIO why army advancing toward Baliat for imminent attack. SSPDF 1. The South Sudan People Defense Forces, SSPDF, has raised alarm over an imminent attack on Baliat County by SPLMIO force and Y Army militias. In a press statement, South Sudan People Defense Forces spokesperson Major General Lure Kong disclosed that intelligence report and aerial surveillance had detected large column of SPLMIO fighters, and Y Army is calling Y Army SPLMO fighters. But there's the difference here. SPLM-IO are soldiers, they are armies, they have their own party, but this Y Army, they are not soldiers. Ken ke civilian, but chol ken ke kunguni chol ken wo ke ding. Si ken ngamat kel ke SPLM-IO, cause they have to boost their armies. Ko bikan nganek bikan ne kontin lahal bikan nganek, so they have to mix them together. Okay. The civilian detected that large column of SPLMI fighters and Y Army militia advancing toward Galashal and Baliat town. Initially, their mobilization aimed to disrupt troop rotation in Nasser, but recent intelligence indicate a shift toward launching large-scale offensive against civilians in Baliat. The movement of these forces has already caused mass civilian displacement, with SSPDF warning of potential army confrontation. Major General Lure Kong urged the hostile group to halt their advance, retreat, and disperse to avoid further escalation. Name General Gardan and Shagor and General Lure Kong, Mala spokesperson, ka spell him Ping Kirmayadit. No. Name ngoda ken spell him ayo tel Michigan lat, Banamandan and Dong de large spell him ayo, Korean, Nidak ma chatting. Kenede ko keno kontin chunkel ka swele mayo tel mi chikan na lat en mutwogare we kenasa ka guru je gwano de ka roj de ken manana shala da kuma kuma man pinkir mi yadi de ken rejak ko tema mu kor mu go twok ba twoko biken hal biken ga naga ko ken e chunga kel ka swele mayo ka shi hal jalar no chine chunkel ka swele mayo chungne la hale ne me jenda na guru no de nyaga yekel ajelle dana guru de yena linga na me kwik kon mu twogurun ke Tuesday ki ke Wednesday ko wale Tuesday in wale ke Wednesday kui kon mandan brother lad but man chara ngaje wale no what you have learned today no shi helicopter che book ajena na shi konling no en rediena me en wo sha warning cha le tup ki kam go jeni konti la SPLM SSPDF en ne konti la kwarkin tin tre we ki juba na men yo da je gwa no woni kuma we kam we re kor ka ne konti la Nuer na me ajenda na go de nyo ayekel Nuer politician ngoda tele melat kena kangi kena gwana wona me barik beje no ngurun anyok man be ngaje long yene kon la Nuer man to gene alare wich Nuer ka kor gwan me ber la Nuer la kanaka ade nyititi la na liuni shiang bad ba pelrun biya gunye je wo biya chon kor ne kun biya me jege chiken lan medan biya pel ngole yen ti chitwo mala parwe je karun buga woro den return ke yenyok na kan ya Gorian charmagwa. Mindset they tark and mindset wala ka chicken de jalkel. They can jala different. So when we learn the first lesson, it should not be repeated again. Tero de nyok muko repeat it out. Tero de nyok whenever me and gwa the when yam che de nyok to nyok no banat nyok worker te chiro den lan metar. Ko ditene de chola no me chiro da loch. Chalo ne rore chato metar kaje. Ban ngure lan wore ka ya paru ji run. Ba opel. So most of you la yen politician wala yen kalyak katin coach kan to chikan buro jirun mete menang nore e taman dien biya rajane as well my a party a bon a politician SSPDF ko politician yene tin kon kula to ka bon to la nore ngum shi ab rar ka je roje joge kirm yadir mi le mo chicho
mi spele mayo tege ko be tege de jantama de jogo melati na moche chong but spele mayo chunga la de ni ken golka yen pon yen SSPDF mu yen ka magane ko na spele mayo de ni kun yen ga uma share goro biya hal biya ko nak ka kwar kun dial mutu ka jubu mo expanding territory na me chalet ko ne de konon gori ne yen dorken ma ken dial ka civilian to goro de survive na me je nana go de update mo de je top ko je kwish konon butu gurun ani biya te kamal nyaka ne ko ken ko chuje poro je no be subscribe bye bye